mayaka y'umugusi You're on the number one station. Inere station y'uregene asokosemya gukomanya nabo bwogo kubokya nabono twangire gukomanya ayamurekeye na kuba cy'ingurano asama gazeti y'itukurire rero ikinigi twose tukuruka MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier tonyegera nonyine inche ya momotegereri imwenye ariruburito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakora tu asore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji, kile kugulika talimu ya kiki ni kiro kiringa tokuira ya masaya meligo kumanyari ya murekere na kwa guchinguru masama gazeti yeli tukolia lero litukoni Jumatatu tariki 29 mwaka 2026. A very good morning direke 29 naisa ensemo ya bono mambe tubadire kamera 22 choka kumanyari ya murekere na kwa guchinguru masama gazeti yeli tukolia lero nabona botambe kenege kosi ekemuro buri mu Ichuli mijamani chebuna botambe nguru kwa du omunyakerugo na inche buna botambo mwanchomo tegali igonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Good morning my brother. Niko salama na Mungu anasaidia. Yasai nomu ya Chinga kichonsi ne chinga kichonsi ere nomu ya kare na kare wanchani bwaye mbuli nekerengo my brother. Mabiraye naragerete tuli moyo toko yana wikebirebi nereli ngana liyaye amachare moyo kabisa na maisa ye netaya elietalia ya nelimo igakuru kwa Nyasaye tigatigale ko banyasaye kweli kabisa. Una deni? Sina deni. Kuna jamaa anaitwa ilikuwa nzuri tu. Kuna jamaa anaitwa Nicholas anatokea kiwana chinsemo chilichikuru kwa gakuru nyali bali masaba chinsemo cha Ichuni I think word ni ya Ichuni ndio Gotinyango. Yes, Gotinyango toka Gotinyango naitwa Nicholas. Matele nalo ilikuwa kesi mzana kuru Gotinyango akiona tebaye nkuru somebody Gotinyango wewe kuru Gotinyango Irene Masa kuru Gotinyango Irene Masa so na sakuru kugo asakuru kugo Gotinyango na ndio tupata sakuru kugo Kimotwe asiko ndi ya Ichuni bado. Lakini yokoro ku Nicholas yako lisemo chilichia Gotinyango. Aliniambia nikusalimie sana. Pia ni muimbaji. Asante sana Nicholas. Ni muimbaji. Nimekusalimia sana bwana. Mimi nimemaliza deni. Mimi sina deni la kulipa. Basi tuzame. Twende kazi. Njabuna kutambu mwacho modaliko kwa nebo gazeti ya Taifa Leo. Leo tariki nambari 29 chumuti nyuka 3 mwaka 2026 litukoni Jumatatu ikiwa basi ni Crazy Monday. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa bako kwa gazeti ni ya The Daily Nation tariki nambari 29 chumuti nyuka 3 mwaka 2026 litukoni Jumatatu. It is a crazy Monday. Crazy indeed. Tunahitaji power. Na kwa sema unahitaji power. Unayakutosha wewe? Na ajili badenge kolera ni sawa. Haya nahitaji power. Mweza kwa ongea ujimatano niko devyo. Uko kadi? Kadi nipo kadi bwana. Kama uko kadi ni sawa. Niko kadi. Hata mimi niko kadi. Asante. Niko kadi. Tusha confirm pale details ziko sawa sawa. Ni kweli. Mpaka kituo changu najua. Jara ndaraka. Na wake kwa kaka sobaze kitu kilipi. Kweli kabisa. Ugiro au magashana Shawa badala kwa rowe kukana ke ado dara kinga jitola tebe kiaga kutoje kokoja inakuwa shida sana. Anyway, kwa heshima na taratibu kuu basi tupatie headline. How deported Chinese could cost Kenyans 7 billion.
Kieke my brother. Bilioni 7. Nakwambia bana, hii Kenya yetu hii tulisema tuhami. Hatuna pa kwenda. Epechi akane baka sepechi katano kibwa tumugano kwekangana ki etenda yokorosi gatange kiereru kigali yomorero. Etende ye igakonya company ya mo ya China. Ndio. Aya quotirie figurense kiagera sama chika procurement. Ndio. Bali bago bid ligo lilianza na bako egwetenda. Lakini egabidi baseli we bobisi botu kogati company ekae wa etende ye eye wakanwa 7 billion more. Tani company Elias ya China yarenge gocha kusaba korosi gatange ke bado. So company ya mega saba 22 billion plus. Ndega saba 29 almost 30 billion. Almost 30 billion. Yes. Ya 30 billion yeyo. Ekaewa. Aba bakaminyoka kotini gotemanga ki asema chika procurement into quoted into we are the lowest bidders. Ndio. And that is the advantage of the country. Yes. Ine advantage ye country karo moko nyoro monto korosi ye service ye yu lakini okorosi ligo liyanse. So Ronald Mayaka brigadier igotutake to monto goto cost mono ntote ti monto gocha gotorera mabera. Gaki kate Kenya ine ya ntu ateba turi ika. Yo ikogen. Omoga no na se beja kana baka se bigora le pio. Igatangera ki ekine gweta basene musene toka o county ya Kisii yakoteba nganki ketari gwetera Nyamira. Kera bada this teach by denko bayarenge Nsema Chekonge. Ikonge. Bakatuira bakatabonka machiko mentioning phase 2. Wakatabateye. Okay, inga yema sakara yara korkinga phase 2 machoko enorori. Anya gokeretie kare gojimuroti moine gwele gojibaraba moine gendere ruti. Osentura isanire gitango kirerige gweta gucia. What do you mean antoraisanira? Kiri ndigitari gweta kiarangia bete. Those are the questions we are asking. Waroma ito message ya machibu gakuburira kiwanga ngingi kiabete. Abarayi bahita bata begete buye bagachiko korragaki. Mbate bano bale ngukama bale. Ikonge ngayere. Ikonge gatenya mirere. Nsemo ki constituency ki? North Mugirango. North Mugirangere. Yeah. Ewe kaire na West Mugirango. Tima itiko sinibe kaina West North Mugirango ya sho. Ewe kaina na West Mugirango. No, ewe kaina West Mugirango. Kisti mugakatari batobe tukirige tumono. Umubungo North Mugirango ase uri die. Karati kere no alingi. Era kore toyo obodo ukimu no alingi. Oh. Mbare kubwatira na bosi kere bosi serikali bebale. Ngai bale ngekere ndege ko. Okay, diatra rose gente kenge kwanwe kiagera ngukwane kerenge president na vera asako bagusi wiki. Oi chare. Wiki you say next week. I know next week this week. No, he is coming this week. Na bwate taro ya matuka ngatatu. Nyamina na Kisii. Anyway, mugano ni gora sebeje kana baka sebeje katana se gazeti ya The Daily Nation. Sisemi kitu ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, Gen Z warejea na Niko Kadi. Gen Z warejea na Niko Kadi. Wana baatevile this time round, mtuchezi sisi, tuna uwezo wa kumchagua tunayemtaka. Sasa tuwanyolire biruwanero kabisa. Kero muntu kabwate kiruwanero kiaye ikigekuru kwa ekadi yo gwake kura. Unororo bote bono rukwanire gaige bicerere gaige ne yaji chenzi kwa chini president kubwatere slogan iko boko kabisa amesema yeye pia yuko Kadi. Unajua watu wengi walikuwa wanasema kwamba abantu ba Gen Z nini besa wakati wa 2020 lakini mbabu atikura. Yani wala ndio na ndio achakire. Sasa wamerudi kivingine bana we. A very nice campaign by the way. Wamesema Niko Kadi kweli. Wanajitokeza sana kujiandikisha kama wapiga kura. Kweli kabisa. Mugano bwera ile asubuhi imesana sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Tegeshi kwa muganura sepechi ya kabiri my brother Dudu zibona bunga kate nyolete kiagera no iboko kumisana ngemebere y'abantu 14 kieke igaye watebekana gutinde kwa sembere yemo asense moye chimbera imeye county ya Kericho iye gukwane katemanyiringa yeru zirikorwa chinkuma chikuna goteba ng'abagusine emebere ne y'abagusi chinkuma kuruwe county ya Nyamira aina mangana yet koenekiwa. Yes ikiagere kyombekeria DCI ngegenda tako korobotuki na ende kigambiro timadio senge chikuru ribage emebere yetindo kurwe because this year ne ode yibatagete. Yes elinde batindo kuri emebere ye ekorerwa oburingori no bune obutuki bamanya ngaki emebere ye indeed nkurugusi erwete na ende ngaki yatindigite kera basagete mbaro ba
actually iko batebete nga iko bari gwakanwiri bweyemo kolema na gutindeke emibere iyo, lakini abantu bale ko baemirime imba bamanyitikira bale kubika babegete mask. Yes, hii ni Kenya gani bwana? Tata Kenya yaitongiye ko henderera gini aya bono Rafael Tuju gaborete iko kworo sigindegyo kera indini majibu taya teta gibia kwaro teba koro botuki azama sikaria manene na ingo moto boborira gi umugabana bwe county ya Nyamira ndamaitege ndege haboria umugabana bwe county ya Kericho izia where ya uyo Kericho na takwamete era na address tie media ako Kenya ali wataramanya ndege sengero maybe ne pia era tumanye kiati na moiwo fleet. Anyway, tusonge mbele. Nakwambia bana Rafael Tuju amekosekana, masaibu yanazidi kumkumba. Ono muganora sepeje katata sega zeti yega. Bono na kitatu muntu we ekerengo bunika kubura. Na igu akoboli womo wakili Otiende Amoro. Uyoro mubungo raria da sare ngo mubunge kale. Yeah, Rafael Tuju before atarabu waziri. Rafael Tuju is a former cabinet secretary. Yes. Waziri ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Ndio. Talimonto bono hivi you know. Amekuwa waziri. Bana. Taona tege randu rani wa peje kata nalimo. Opposition bona yatebirenga. Muraiwense ya Kenya musike Dr. William Ruto gabwata murubiri bwo kumubeka biara rigati kashagwa. Elinda ko tema komojera ke na kumuna jama gunjara asi bintu biri gukwana akora ruburu ninginga kiagera lakini barurugo kule rusara barurugo kule roko nani bucya se president baraya bakomerera serikali bakora una Stephen Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa abana barayi bekemakia wiper na keria DPK kubwata ninchirenga bune iyo igobatebirenga onyo murayi wense ya Kenya musike Dr. William Ruto gakuchwerege tambo kereke itakuwa nzito sana manake itakuwa nzito watasimama sana na Gachagua Oroboti unakuwa rata bana rasa picha kabiri gazeti ya Taifa Leo Mungu anara kontebinga Ikonge ikumpaka wa Nyamira na Kericho si West Mugirango lakini etwara ko tebange constituency ya West Mugirango na North Mugirango chiwebekaine hatujasema kwamba Ikonge iko Kericho hapana hata ukitunukua hatujasema hivyo igendo tuwabura ningelina ki Ikonge ngayere ebe North Mugirango ebe West Mugirango igotore kulinga Ikonge yani North Mugirango na West Mugirango chibebekaine tuwanyora ine yagera gukuru West Mugirango mako na North Mugirango yes and indeed is right Ikonge na bayero mubago Kericho na kiagera slightly after Ikonge no muntu ko ende rudi yako enda kuchingoina ina road yali Kericho gosoa ogenda wije visioni moino otri mbogo ya daka biaga na boko bodi roga de kuresoi kuresoi so inawezekana asante tunamshukuru asante sana ako kini kweli kwa Reverend Father asante sana Father mambo mazuri roboti uru actually tukwa negoro yaba ya bakomereza na ora sipichi yakabere boigo tiagazi atia chole tunade naroko ngekelira kini bona asege kaleke gia linda mwananchi kwa ina Edwin Sifuna. You know, let me tell you. Kini aba ananji bakalemereri iliyo kiriria. Let me tell you. You know, anyway, timbasa kurumo weka no iyo. Epeji ya gatano na kabera sega ziti ya The Daily Nation. Nkoro kirenga na kiansemelia opposition. Nsemelia kwa amelia serikali. Bado kubuata na nkora roka na buya. Ikiagara kiro montu asati nao kage ndrete kura iraleli kwanza na kuwili liyo bonyangongo kwanza. Abe liba mangana siasa batebanga ne strategy. Of course it is. Kuligere kinly. Yokuli karonga baba isagwasio rabwango mbago manyabona biragende. Omurai bwense ya Kenya musike Dr. William Ruto asepeji ya gataro na gatatu gasabira men tujibasa chikuru kunga 3.1 billion Kenya shillings chitaro njiro omurai digatale ba minto ega kyatumeka chitaro chiko chiziko tinyozi totara ike mwaka tuchako mungao we financial year bona igamba tumeke around 2.2 billion president yeta 3.1 billion Aminto to murai bwense tikagenda ligeli ense bintu aminto base tigata se chinda omere na baraivande ande mama yetu murai tari kuchira roli kirako na jisi kwa aminto gwikali ndege ono muganura seveje gatatu ne murai bwense gakugenda brigadier isiko yesitanya kugenda bweka kitali bweka kugenda no timu ya babunge besa rasidi
Iki kusikiza nike kutuki kumurayi wense. Tata bako kujia nawe se barabo. Tukakimara ende busa. Ke. Ocho rwe rumurayi wense busa. Kisengera dali. Haiwezekani. Waziri njua. Jio deli jina. Tunavisi viongozi. Yes, ndio akenda toka kwa mimi. Tafanya nini ndugu yangu? Tiba mete budget kwa. Budget di present gemet. Ba mete State House. Ngose proposal ne vile make ya. Ile kama take to State House. 17 billion. Bora Kenya ni chini jitaye kusingi. Ya Kenya chimesa jiro. Okay. Yana Utaanza kuenda message. Yana somo kwa kwenda. Kaki. Page ikobi ase gazeti yega. Ndio. Bakuburiga iga mugano ngikina kilia igoro ya Sharon Otieno. Ndio. Mwanafunzi oliwe University ya Rongo betaka gwitwa Century botutu kanu tukia mubwatira ntio yo kabiro mugabana bwa county ya Migori Okotho bado. Ndio. Kuna chuwe kineki kora kolekana tariki 10. Chumutinyo gatano. Cha tusubiri tuone. Ase picha gatatu ya gazeti Taifa Leo botoro wote igoro yo gusira kwa Rafael Tuju na whatever nabo igo oroboti ndoronga kibono George Aladwa. George Aladwa ningati ya barai wike magia ODM ase county ya Nairobi. Bono nigali na ndo mbunge we constituency ya Makadara otebile bono ngagaki mondo tate magochigotwara naende NTC ende mbali neli kurawona Oburu Odinga. Yona watebile nga iga monyira actually na komosaba oyo mubo barai oyo mubo bakonyi wike magia ODM oyo mubo bakonyi bo murai wike magia ODM kwa nira umo senator wa county ya Vihiga bana Ososi Godfrey Ososi moto irenga koranche gakitambuka gorwa bunji moina tiako bagike magia ODM roboto rora CPC ya gatatu boigo gokorera CPC ye buna gwate roboto rundoro igoro yetale yumurai wense ya Kenya kwenda jinse jisiko buneta geteji bilioni 3 bono chiko chiko galimba ba Kenya. Najua hii ni Mkenya, lazima Mkenya ingize mkono kwa mfuko bwana. Funga belt kabisa. Kwambia bana. Tata ngieke abantu 350 aba Kenya babwadranira sense ya Mnyama. Mu waziri ndo chike kama bwana chinsi chisiko akarugunga Musalia Mudavadi. Wakenya 350. Yeah. Yani asiye kukwandika kai korenga numbuga no yunga is a foreign job scam. Yani abantu bakunga inu kugenda ngani chigasi bawo chikoewa since chindi chisiko lakini bakolera ko konyoro mo chando monene sana. In fact korenga numbuga no bakotebanga aba Kenya 39 nigo barase gichera. Chinze yo jinga kia bande boigo bakotebanga growing human trafficking and overseas job scams crisis. Sijui serikali unapata iko wapi ekero chi organization mune chiko era Kenya since mune chiko machokote yo batali kumanya. Okay, ekero mo Kenya ndibwensi yakosoka isikoyense nibwende kumanyekana. That is why kwa passport then abantu passport wente be stamp tinga. I think the ministry wanchiru gweta ku Kenya so asensekete ndugo the Ministry of Migration teyo ne nchimanya inene ya foreign affairs. I think they should be working hand in hand. Ikegere kera banta ba iruchi ba be registered gusubanya orechi passports bale eligible to get out of the country, then the Ministry of Foreign Affairs nita kire kumanya ngaba Kenya abanga ibako soka nse kibago Kenya gete gare nse gete arwete Kenya daliki gete tuwa manyanga ki ense yagenda mbwamate kibwate na Kenya. Okay, ense yo mo Kenya yagende ambassador ya Kenya nereze. Yes. So notified. Those records should be there. So that kero chando beiro rona manyete garinga bosho mwana nchi na toro sense. Yes, kange ambassador ya gari mete kumanya buna bono tokuwa nanye nense ya Russia aba Kenya bako genda. Ambassador should know ki aba Kenya bachira 300 ase bako genda nasigete. That is why konyorona ba America kerege ntokia berego sen Kenya ga bakuru ya lati kucha so menye bense yabo ga. Correct, churude ambassador. Yes. Embassy America. Bwa abe advised mo basa ko genda sigeta ganda. Stay indoors. America very fast. Na vekota chinso bune jamo Qatar, that's what they do. Very fast. Averenge jinga unai. Tata mwana ino ora sepeji kumigakeza masikanya mara. Ari sepeji yakane gazeti ya Taifa Leo abona bakubulinga ki ineji project yechi muraibuyense yakeyo muske Dr. William Samoei Ruto acha kia chinsemo cha Western na Nyanza nchichi koke ichinguru chiensemeli kwa milie serikali
What do you think? I don't think so. Ndo naro jinaro ko. Eh? I don't think so. Eh, Siasa bado netantaneti abantu. siasa na kongo ya Kenya. Umate problem nereliye. Aba Kenya banyene bono bachanganyira bana siasa. Yes, Because wa Kenya wamefuka. sana. Ligere lijenzi unabajire. Chikule jinji surprise abantu abange sana. Kweli, Inuka nabo tiorogera bana Kweli inji. kweli. I am telling you, no ena saba ndabakuliki kusembo chumbe kusinobo MCA. Inuka nabo sizana matanga ga. Kenyans are very wise this time. Yes. And what I'm seeing, Abakenya bahonjokire sana. Bahonjokire sana. Bwana ubuoyo mbobulete chingakie chigachugo simeka. Bantu bakaleko ni ubuoyo yani bantu bakugura bono bakugura ubuoyo bongo ubwiri golirianse bwa serikali bachikoneria abana injiri goliri nenerie kerengo kigoro. Bono uza ko enda the National Serious and Broadcast Board kende nkeyo. Biga jambo sabire. Ogose kumura yikiagera bodo. Njiro kebeka. No bigaja bikwaura na feel very helpless. No bigaja bikwaura boyo mpoyo. Mwaziri bole bingo bigo no lengekero. Mithika linturi bantu bakwa magakara. Obwo ya magakara. Agajanga kaburuka ribe. Bokaretu bakeze neti. Hata. Obo kabarada tebwa Meru. Lakini una bono muntu ndoso eta so gavana kate no yonde Peter Munya, the first governor of Meru. Kidogo italeta mchanganyiko mkubwa. Lakini rende Peter Munya naerekera lengo mu waziri alijaribu sana kuleta mageuzi, especially wizara ya agriculture kilimo. Wizara ya kilimo ile alijaribu kuleta mageuzi. Bwana Igwa Musalia Mudavadi gate bigune bunge ngango tosumbuore kwa kalo muganoyo. Ngoto sumbuore kyagera. Wabeke disikie mabwa. MP's block. Musaba kama konyote birenga nga 280 million ndo serio biziyane nenjero kaneko banga lingi yerake. Erelie ya sawe ikarasa. Obo ministry obo cabinet secretary the prime cabinet secretary Musalia Mudavadi's push for 280 million to refurbish his office as an encountered hard wings in parliament. No, we have specific. Is him prime minister. Him prime cabinet secretary. Nehera se katiba. Lakini amuliga gini yako kwa kyagera prime cabinet secretary. Nehera se katiba. Aba bunge ngipenge kibaje ngo eti komo wajibe sije. Yali ne katiba ya Tanzania torakubali. Kyagera ndoraye somo buye ya Tanzania ngine wate prime minister. Na maybe ya ya Buganda actually. Ane ya Israel ni wate. Yes, we are speaking. Wade kiwotoresa. Otra venga make sense. Actually no muganora se page ya 19. Anyway, 280 million. Yes, pesa za Kenya bwana. Okay, no chisabota maiti nganjiro. Ngwate banjire Kenya. No sabe kinde yosho ta maiti ngankero. Hagatekera usaba igonjiro. Asante. Igage ndasaba ndoli bagujirwa. Ikiabo saigota koyego. Katika tia gazeti gamba pekete makala high scholar asaba kuligirika how schools drama club is shaping bold and creative teenagers. I agree 100%. Mangana yechi poem abo isikasari cyokwegia nkwegerera kire umwana gukina bwatobore mu gukwane sabantu public speaking skills and confidence yokotenda bosiwa abantu. Absolutely right. Kweli hiyo ni kweli kabisa. Wanabarai kuruhusu rugongorwa coast wamesema power si power bila Joho. Hata ile Joho wana utakire gochikobe running mate mu raiwenzi ya Kenya Mosque Dr. William Ruto come 2027 kutoka pwani ya Kenya. Nakwambia siasa ziko huku mbele bwana. Anahitaji power. Nakiona mraiwenza hata gukora. Kiagera oko kuna kindiki kuru Mount Kenya lazima liogiribo. Dalili gikoba. Oko era. Na vera sako we mass exodus. Eliye jibiji wa Kristo wa. Jaza mate. Nonyo mugako yuko na batevanga ntora teva tukira kigoro kitotagete kibo deputy president. Anata matagete power. Aya pwani yo ibono. Atebire bono nga
wanyamuri watobekera Ali Hassan Joho basi. Lakini sioni uwezekano wa Ali Hassan Joho kwa hivyo brand. As at now, I don't think so. Gwarora Hassan Omar, Secretary General. Kwa tabanga hapana, sahau. Kindiki yuko tisti. Anyway, ngayuma kano hiyo. Nora sepechi ya gatano gazeti ya Taifa leo. Igakuru asende nchendo chenga na akorire kiagera chigosori chitege kanima jetenga ngochuti ora segesero ye chigosori timu ya Shabana bwana ya Ikoro ile timu ya Gor Mahia chigo libera kali sana lakini walijaribu sana Simba Rati na ba 1100 asegoli ya mili Nyonsia na ilikuwa wapatie milioni 1 kama wangeshinda Gor Mahia. So vijana wa nyumbani na nafikiri wanaenda kupata ebasi nya onyege ndikiyego jigonjuka kuruchingu makebeke ene ikirwazo murayibwense gacha butaro yes almost Dr. William Ruto. So timu ya Arsenal masaibu yalizidi kuikumba the Gunners walikungunto magwili kwa 0 bwana na Manchester City. Kilikuwa kikombe kipi kile? Carabao ndani ya Wembley Stadium bwana. Wembley imetengenezwa that is internationally recognized. Na indege gotebekana ko ba neutral ground. It's a neutral ground. Yeah. Tateke gechanje bwana. Tieke kongo sana. Keli it's second to egetike kutoka Italy. San Siro. San Siro, yes. San Siro. Ndubate bitimu na Allianz Arena. Lakini wacha San Siro. San Siro arguably by the way could be the best stadium since. They linga Wembley ngebugetereti yake in terms of capacity. Ya bana hata inaitwaje ile? Inaitwaje ya Spain. Santiago Bernabeu. Yes. Ngati biti vile bikongo sana bila wasirindizwa. Wenko yeterekire segeti Santiago ukisikia Santiago kule akwambia bana. Especially gara Barcelona chinguchi sana Real Madrid. Ni pata shika nguo kuchanika. Ikumbuke kwamba NC ya Italy nere bugata the best engineers and inyoranga Italy nero ebuate makao makuu ya Papa. Kweli kabisa. Papa yule wa Kikatoliki kule Vatican ngo mu engineer rosetie para epare y'abantu bakumeti ya maimayu. Pare lya segasire bitunu birime go ikabaka ya timbo kansa. Ngorore escapement ya. Hiya ngano mu engineer rosetie pare lya ari kuruense ya Italy. Na no musubati olenge. Musubati olengo makongu sana mu ngaini. Tuzame dondo? Tuko na wageni saa 2 na dakika kama 10 hivi na 2. Tumalize 12 hapo. Egera ndo batabaga ni kuruwase company ya Botakem kama zijakosea. Takuwa na Vincent Ngare. Kweli kabisa. Vincent Ngare you know is a field officer. Urase company ya Botakem takuwa hapa. Tukuwa na Ramalioga mange sana kurase company hiyo. Tuingie kwa dondo sasa. Tunaingia Marereni Kilifi County. Marereni Kilifi County. Bwana musacho yomo nale people nabona botambo musacha na bana ero konyomo mukungu wanchete kiagera nere baguchikomenya nere. Yes. So tubase ko gaso gose tubetereri ukonyomo muntu uri otatageti kiagera abo bawo kubeteri taiba baguchikomenya nere nayo uchikomenya nere. Ekere nyage bataba kurikuria tababasi alira bauga kiregento. Nayo gotigara nere. Ngari poko ile ndo bavere wewe kujoba ageza masikari amane kora joro njogire na ile bali baba iria tena bako ya bategesi na ndo azama sikari ko baba giyo gakero ko goro yes geko bwako yes na enda bwa batangania sege ko yabugire ko yera liga giya abugire intwa deva chidati ya chale tu ntwa deva ntwa roje ndagira mbato timu yali wakabuchia bawo to ko bataitoe ndagira tuli agi azama sikari amane no iwa munkwano yobono kanyo metali people mbachiete bakaliya omokoli emirimo nyumba umuise ko munyaruka ubakonya house girl ubakonye emirimo ko bakogenda umenyete emirimo yeye bakoliya umuntu nabugate bono bagenda lakini bono umusaja nagachire mapema akekuru emirimo kege kaside kemerongevere omukunguru mumuromekana gocha na kero mudra bwate role of course kona drive abantu balenge watu wana hela bwana ulikuwa unajiweza hono house girl umanyete uno musacho tebe yeti buronge
house girl but ni mtu kwa position sana anajua ama ni kwa position kweli kweli ona na hiyo na tabu kwa upande kama usivie bintu na ama ndio kiako ba na ndio nyumba ate mission gete kiasi basikaria mara nyumba ate kenga gete igor hata ite ko ya accomplish mission yae kago sivie yanga na ama ite ngaki kago tinye nyumba kago sivie bintu wano manyete gafla binfu omate karengere na boke gote kunyara tiba digo suru batengi birengere bi motongo te kubire nyara akiamarika gote ba samani thinks so is he so kerege ntake ko jake robongo yes wano tata osajo yokaru mere makanyora a house girl ngo sibiri cyanga agacha umanyete keracha akaratenena akamajiko be statue abo aligeretie a house girl akairege kakatara mukwanira bono kategete ko mukwanira ni musubati nero ukire mukae osoiro akanyorongo munkoro birengere byatege tunyara tachi kumanya ngo yogocha ningo ekegera byabwa dirwase ai wetu wale kitabu sike huyu kige tongu kyo bana mbyagere aye nkiege kumbe tarimaliza leo kumbe yete ibona agechaka kurigereribo mukae ne rura mupimira akasegeka ororenga kianyarigire wenda abasajo bate bari bakindi ayo muko nako tibirege kuya bwadirwe naboko mu dara agizana as men no madro ko mu tutara mukwari ali meraza biro omaye ko manga ngainde oje kwiburi ngakina ikasa ya boro ngikuja kwirana obo ko mu ndo jiso obo kai veidi oyo jirazo yeyo mbale de kurara ali de kwiburi ngakwira bagoja jiza ngabi akindi bana ubongori agatera siwezi vumilia kupita hapa akajali umusajo ndo atri dasha aligereti oko musajo ko jawo taboga gakini egera igira oyo ningo kai Jadero ras tu kwa kai ogostuka ndio hapa ni fahamu kwa ogostuka omae to mugungo lyo como te vina ki omae te baba nani tali tu kuri mona koro lyo ko le bintevi ntake te nkorro bali gasi take te nyorro bipi na ro de wajandi kile sana ekianje na uya uire bono lakini te nkorro bali gasi naona unataka pao akarangalia bagaka bugango mugungu ya akamini akarangalia bagaka manyete chinse ya magoroba no toko huyo ndakurangalia bagaka akarangalia bagaka na bantu bakebe familia bantu bagacha bwange kale kingi kya bwango emergency umata akaralinga ki ataka tebanga ki inchomo nyene na hamuire kurumbe yane omuswati yo kurukwe house girl tikabo mukungu kabera abono kusitoro kuri house girl ngao omusubati nari aware about anything house girl omayete house girl temba kama idingere lakini proposal ya ruru no batebanga mbuya bono aye libaga ndaji konyora mu chando na ndenge chigwe tiko yabo muswati okabera bono acha kwe mke mwenza nimekubali kiuranya kuchadekera wosoranya alikibusa acha kwe bibi wa pili musacho kubulira kike ikira tata ngakirinde ya ene kene birangere biane na babona machiko botanta na rakini ko yadinda ikere kerengeke muswati kubuli ngakiaye anje mo timbuga no gagito kera tati majinte tima ndiendo kwana to kende tabaga bagotebanga yaya abahira ngora gente kinkiri kinkira agenda bitangi mgira era birenge byo karakanyeka musajo kubuli ngakiaye banga higa ngaki karatu geresa ko genderede ngaya yabu no muntu manyete tai wacha kwane na era mone grana yendo ko humania ngaya ko bata ko sivichi ake just bibi
Atu musubaje ne ngoroko kirigeta. Amito inchongo lire mna kore mirimo yaye. Namororania mabere gaki. Hakimugugu wataka mayaga kibi ndero takire gukora. Agasara naje mumente. Igongo musuki yake. Mutigerie. Kieke. Bono koko de okay meeting ye gara ngaki. Abaka changa ki. Bono onye mogo letu rumo chando. Muise ko taragosa kende. Tamanye tin ndiye ngenderete. Mwanyo mwarore no muchanda akoreta. Mwaka kateba ya muswadi tabwati muchanda. Monginanga kiro cha yanje ndo chenga bondo bintu ngenda birenge. Igota gendera ko mirima. Musaja kote uye nero gendera ko mirima. Mukungo te banje ndo cheno bintu mbiri buya. Ayo musiko ngakyo koteba. Akinje ntabwati mamocholende ekigere tindagosa kende. Mchika akitima itigento kagendera. Contract yana nero gekotebe metinyi sita. Mbako ngakane metinyi sita mbwa tinjira. Yeah. Kegera nchitime sina Dita ketikoleta liuma na mabande. Tinyo tiweta ni bantu. Kiaire mirimo bangete nero ngokora. Dale nero concentrate tingokora. Horongo ikara sana mbura maguru maka yakora. Kongo etale wiri yangu ni. Kieta jino mondo. Asaba zikaria mara. Uko wakwenda barare nkore mirimo baraire. Abito. Bakana changa tigo mwana yakore mirimo. Yeah. Onye momo tageti ni mwakane mije kurengane contract ya ondoke. Yeah. Ko pala anafanya kazi. Umukungu yingo uteraro mulira atali mipi. I'm telling you. We guys. That was not the best approach you can take. That was not the best. I think angaboro nyara batebande benga ki. To kosoa nyumba bono ntaraika. Wanganya twera na nyumba. Onye kwa bwana yegerra enka yao. Lakini naende huyu mwanamke yeye pia alikuwa na kierere yake. Alikuwa na kierere. Na vitu zingine wanasungumza. Na insecurities. She felt insecure actually. Ikiniga ndo bali ko discussion yanke amutevinga ki nayo manyete. Okay, tuira ne maigage. Ngorige ti musubati oyo. Kathe musubati omurete. Mukungu. Mukungu nero murete. Beta. Agachuzi akatebeka saman to basa kurigia house girl. Tigaba responsibility yomukungu kurigia house girl of her choice. Musaja yabaga tebeka ki. Minta que te colete house girl. Luego te viene la via mingi. Told you. Complain que yaruete. No baterida te kokonywa. Oyo complain te colete aje kokonyi pero muri. Ayo nyo kotaya to molemba saman. Tigo mukungu aligia house girl. Aye na jitinya na nyumba. Abtore se. Jitiga. Kego sinyana nero molete te. Aye kara we amwingiri digari kimoto komokonya. Kiasa moja. Yake ntokende kia kabere. Ngwana ketaze kia. Tebiga wale kulu muswati wa somewhere. Montaka moja kwetu legeje iwa sewe house guy. Ora. Amadebiga injenda. Ayarige lyoko. Injenda igae. Na wode ground. Ati ojia. To muneke mi kote Yego mudege ngoti. Yego mudege ngoti. Ayo mayete. Ocho komo ibaye. You understand it. Lakini injenda. Kokora taereza ba. Ora te diga akabwatu muzaja akabwatu birengere limbarera mukae bagotara. Uko chigota muka jaye bigoti ari yeti bura gwakuru ekaki. Epa nganga yuka. Atego chiato le. Chiga injiri ngotacha. Agiri. Masaja. Saidari yako tega masaja bwango. No, men are driven by what they see. It's psychological. Iko mbai tu agiri abayiru ngora. No, understandable. But that's why understanding you come into play. Register ime. Abasacha bakoma moved by what they see. Na maiso. Lakini abazubat is what they hear. Yento bako kujia sokoto. Batogi. Yeah. Batogi. Baigwe. No mwagiri sivye moto yuko ya Amerika. Yeah. Na wako manyamo. Muzaje tu iko moto ira sibi. Agastuno roe. Kaya azuro ro ta kaga ige chipi. Iligo tu biji ni ko ikara ne ngere jaita. Otro ya igi gaiga. Ano ko moto ko kare mo jira kona. Ai go moto yango mole nere ncho. Agiri baidi. Ana waisi kutwaro mo jana. Era ne mbiye kuwe manya. Mbiye kuwe manya gaki. Nje mbwana ngote kunyara. Ebirengere ya. Kitigara tara je bweka. Sisi belia.
Jole gazeti ya Taifa Leo we majia na magazeti nchira yo wiki. Gazeti ya The Daily Nation ne wata mange enyole we maji. Ayo na rairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Hodari Homes nigo bono bakoretera mangana maya asoko enyorero boli mubore 50 by 100 asiri godi rigiya kegima obere mobo nigo bore Malindi aria Chakama na ende nigo bora ngene beach tidaeka emerongebere na isano choka korwa Malindi town nobu yamboringa obere mobo iga nigo bore ange kilomita yemo yoka korwa separa yelami na ende nigo bore sense megendrete gukina mono kemagenderero buna bono nigo bora nge na Galana Kalalu irrigation project nabo igoborangene nsemo erubiri guchekora isugwe gitigiye chindege kya Malindi International Airport agerera bwenyorero bori mu buiga ekyagera nigobora se abwate oborendi boisaine na nigoko bonyora kerogwakanira cash yiri chilingi chiribu emyeyemo 35 tyoka nekerogwakana ngora nigogwakana shilingi chiribu emyeyemo 52 na kianda tyoka asoga nirigwakana edipo